na the Ghanaian publisher ena me de ehyasie na Professor Abena Adams Professor Kwaku Adams na sije wonim say o ka se eba no MPP mu se de nkofo kekane na ne nam esa anhwe krompo na lwa ni mate no akoye oba no na professor kire se anka beboa MPP pa edina beto montenso no chief of staff Fremo say opare na atohia do na mama esla wusu na wo mudia beto montenso ntia no na panyi eka ho asem ho a da bokrata yi abomu amane ene ode mane me esa yina to ha na wo bia adwuma waye modern bo a wabo nyina no eno soso no eda ho wa saka na wakenken bia mame na yehwe daily guide abokrata ni mu so na yehwe sedia emunsamo ekono akwansia esiye ewo breku ufiri hɔ ma pre river na atesa oni na mu adante mu no nipa makoma kwaduonu baako very sad unim se bia so me kwato baako bia na trailer yi bia atesa no so no de dre obi a trailer yi da baabi ni ti da baabi afa na omotwimu niam akra di pie enti no yesre sija se mo ye ba na watwi weekend die na nye na eno ho asam e wo ha na eno ati so no doctor ya wose yadutwum na ekasa wo ha education ministry wose omugu so toto niema ya omu guarantee se enuane ebasini high schools no ene nuane woso munya no a bibia bededa yie mo bia saka ne so ne de e de ahye a school for nkwada no na yehwe daily graphic mu ene amane a ode aba na ene judicial service no ena ebe hyase arane the shift system ne nyina ene se omo chese court ni bi won ma ya na cases na ewo omo so no edroso a omo ntumi ennim wie edroso a na de bia so ebi beka ho yeso betumi akoba yi atena asese court ba kono na cases egu ho no ye besa hansia 600 ene echire edroso eno ena justice Gertrude Sekitoko no ono ye chief justice whatness na nim die mu no o ma hyase ebe rane sa shift system no na aso mo pilot into mo de court enwotwe ena ehye sa pilot no ase eti no hyase sa no a efita no pa no twe ne fa ekose wia donko ena eye first session no na eye afternoon session no aye awia donko ene fa ede kosi anaju no nsia ne fa anasa nwume no nsia ne fa enti na no ene chichemu asese no ompanyifo chese wo de eba na eno ena eho asam so da wokrata yi abomu amane daily graphic animu asam kase no eno no na yehwe Ghanaian Times mu ene dia ha eda ha ya akwansi esi ye no nipa duonu ba akron se mo chese nkwara ennan nkwada nan ewom ena omo so a omo prepra mugo ewo ayaresabia da bokrata ebo amane na wo hwe de sprinter no ye pa yo CJ ni na ye mi wi anesa ti da bokrata me de ba ye de Ghanaian Times na me de be wi ama na omo ekire se wo koma nkesimu so a nei meda case bi e course na Cape Coast High Court no 2 na eguso a nyame adom a Abena da etena menka ne sa na ntutu nyina be wiedru na omahye ne kanti no April 16th na wo mo se jury no ebetena so akwada wonya efie adionunum 25 years ono omo se Georgina Asobotwe wo kai ohene ya wo koku nurse ni abaya no person ko na sin training ya ye koku no wo empotem won ma ho sem be bebro mo kosie no se ni fie no unsa ho asani no eguso aso a ekoso nti George na aso mankasim na sare ho sem sie wo mfifiri mantemu na Justice John Mark Nuku Alifo wono na chese asemi wote so mo chese jury no be hye na obibia de ye by April 16 de na o ma empa no jury na be hye ama atemu aba wo asemi ho enti de ewo mu a me de be ma o ene anopai eno no why Dr. Bawumia so se wa ya hoboa ya obetie si mabon toa na entoa no so a obebo no eye de ahomeka wo mani da so wo ma ebeboa Ghana enkan kone Ghana yedie emu amane